أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hamdim, šučuri i čeraja sama mari gospodare, Allah Azza wa Jalla, yaratıcıya, stvoritele, taro havaya, puvemo da su isi maškaral, stvoriteli yaratıcıya koja stvorija saso postojini, maškarodova stvorija je mamenda, kodin yamen u putini, barum yameti, amenge bučalije, metrunka, limani, koja maro kalbi mukjel. Salavat-i selam-i biçalacı kamarum bu peygamberi o Muhammedi aleyhissalatu vesselam lesiri familja ehli beyti leseram Allah o ashabija emsauma mušakula katrudinem pe džiko sunjo dive ki praksatanen o Kur'anem o suneti ko boron kauven kaderi Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu halalin kodini. Allah eseri zenera men resaya jiko shovarde shurtrito ayeti tari suratul al-Baqara. Lafia kutu Allahi azza wa jalla kawacheri wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هو الله عز وجل قرأ القرآن سكايتي هم كدا من تمندر الله في دلام إلزابت هم كدا أبرغو تور upravo tumende vas dingjam. Zoraleste prihvatinen ili len od ova so amen tumenge daje. Em nekol tumenge ki godi od ova su isiko kitabi. La'allakum tettekun tebi omen takvaliye. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. Kada men tumendar puma Allah azza wa jalla zavet ili lafi panlole lam hemo brego tur upravo tu mende vas dingjam. Obratini pekase, benu Israeles. Brego tur hua petano brego ki kaste o Allah azza wa jalla nili Allah fi kerja e Musa alayhi salam. Hem brego tur tano brego ano ko objavimo sine o Tevrati e Musas. A di sad učenjaki apamenena kaj o brego tur tamo u stvari svakojeg brego kova isili upravo peste zeleni pa zelenu. So se o brego tur ovela vas dimo upravo benu Israilu sarahla kojiti. Ema pe kaj alu Musa ko benu Israil emnenge wa kerja prihvatinen od ova soalo ko te vrati. Pa olava kerge amen na ne te prihvatina osim penela o Allah i amenge direktno te obratini pe sar se obratini pe tuke. Znači so o Allahi maga amenca vlafite kerel sa sutrela tira o Musa. Allah je sirene posebno molba. Allah nama gleda te prihvatineno kitabi, to jest to te vrati, osim hela Allahi te obratini pelenge direktno lenca vlafite kerel. Pro Allah azza wa jalla Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. O Allahi najšukar džanel, ka se piro pejgamberluko kadel. A ako bi tu men direktno, znači Allah je Allah fi kerem, tega ni bi tu men ovena so peygamberi. Tega ni bi tu men ovena peygamberi.
Ket bi Allaha direktno lafike. Pa dikjeno narodu, a men često pomilajem, tu kažina, samo i tamakva narodu mentalno gođa, mentalno sklop. Dikjen sad ponašinipe, сар односините, па до сао кога ни аметија благодатија, кола помињам со Аллах и ленге со другја. А пало акавао лао не свестисали. Ко не свеспеле, а ке да пале му пралпесте але, уштинле, па си не ленге вакердо, лен астарен е книга о китаби. Што те врати? Ола вакер гена. На мангалдова те кера. А тега нумелеикија воздиге е брего према таро палестинска брегија управ оленге решере. Дике. Палиленде о море, ангиленде јаг, а управо ленге решере брего. Воздингава, тесто мелејке, а дингава и мелејконгите воздат. Ала керѓа пеленге тегани во два моменти покорнен тој. Овен покорна. Па Ола покори сали. Ола уле послушна. Хем керге сеџда таритеума. Хем прихватинге од те врати. Ама е сеџда од јас со кергела. На кергела го чекај. Него е сеџда керге ки чам. Јар пеле на теле. На пеле чекате, а шереја на теле, него пеле ки чам. Пеле ки чам себе пеа се цело време пратинема у брегу праволинго шеро, со колоранци. Павало море, англале јазу, право брего. Покори нентумен, покори сале. Ама кога геле ки сеќа Аллах гелега, чамја на теле геле. Соდეს ленге арка цело време си не по брегу. Ти се пучива. Дали она каја сеџда со керге? Кергела зорја или кефија? Зорја, присила сине, оја, со се, претини пеленге. Воздимо брегу право ленго шеро, палало море, ангал ја, на ненен избор. Мсавита ни теуба, мсавшаје теуба товел примими или пакабули, а ако сијан присилимо чивдо зорја, пишманите пери. Ибну Атие Енделус копиро тефсири, акија шубха, акија сумња, цидиња, дуријарѓал, акја сумња. Сари сумња, кај акја сеџда таробену Исраел си не зорја на кефија. Па Ибну Атие Ленделус копиро тефсири пенова ѓа. Учењакија тане сложно, којектане мишлене, кај акја сеџда си не, кеда Аллах азza wa джелле ленге ленгоро калби правја, па чачутно, синелен датар Аллах, хем пеле пишмани. А на синевма себе ти е претња, која синелен не. Тамам јесте и нелен ге претимо, ама ко вакти, ко моменти, кери доје сеџда, Wallah pagalen gere kalbija, pa Allah nelen čačutno pišmanuko. Znači istinsko pele pišmani baš odore. Iako i nelen ge pretimo, ama ko momenti ko periba ki seđda, Allah čačutno pišmanuko kerge, to jest te ubatar Allah je. Pa vino најđијајек моменти ке да Allah си не искрена и муле богобојазна таквалие. А у Allah и тегани по два моменти. Ке релато ке кабули, ко моменти ке да сијан искрено им переа пишмани. У Allah и тегани со тири теуба ке релала кабули. А пази, искрено шајто вел ему чафири. Искрено шајто вел хем о невернику.
Емо доа, со пиро, искреност, шај, оневерник, чај, чак тоа поискрено се омумило. Ки пири доа керамо. Шај на тоа. Емо неверникот тоа искрено, чак поискрено таро омумини ки пири молба или падо. И сега ми доказ по Кур'ану, кога Аллах азza wa jalla кава керим. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر هم يشركون. والله عز وجل كده الله كوينا كولاجي كوبروديا нели оваа моменти кога наиđини ко море немирно почмина баре таласија, но Аллах искрено е Аллахему ни нема. Лесе искрено со дова черем. А кога паден тоа напала ко копно и пу и рамена, палем лесе ширк черем. Па шајемо неверникот е олсо. Искрено ки пири дова, ки пири молба, не? А сар онда, околака со Аллах и правила лесоро калби. Сар онда околака о Аллах лесоро калби правила, па кодва моменти перва пишмани на родово простара Аллах. Па клама муша пеле пишмани, ем керге теуба родио простара Аллах. Најджијал до моменти, Аллах праѓали гари калбија, си не искрена кod ова моменти, а значи родио простар Аллах. Худу ма атеина би куве, нема Аллах. Астарен зорале. Зорале сте астарен од ова со аменту мендиќа. Што стои тано романова фи зорале? Не са учењаќа, не на чврсто зорале, мислините чачутне, искрено, макеленту ми ги одоле. Одлаз значи. Макеленту ги одоле. Значи, худу ма атеинакум би куе астарен зорале, чврсто од ова, макеленту ми ги одоле. Него искрено астарен, искрено прихватинен со o kitabi koja ginjamtu, makerentu mi dolje. A verampa penena na, това значи нега. Овен искрена кодовату маре господареа. Кедарена е о китаби, керен бути пали лесте. Керен бути пало китаби. Това значи. Уезкуру ма фи. Ем нека стално велту ме ге ки годи од ова со си ко китаби. Тоест, ки године колту ме ге ки смисла о наредбе, неколту ме ге од ова ки годи со Аллах и наредијате керен, факерен од ова. Неколту ме ге ки годи лесере забране со забранијапате дурион тар од ова. Ем најбитно, мана кавен о граници. Мана кавен о граници. Ма фајтано правален од цив тари објав. Оманушати керен пеко пропис, те на ове немарна премалодова со Аллах објавија. Оветано од цив тари објав. Ти керен пеко китаби, сарвалан, а од вас значи, те керен од вас со Аллах и наредили, те дурион тар од вас со Аллах и со забранили. Тена на кавен Аллах сере, забрани. Обутана ко Кур'ан. О Аллах и чаква че мана кавен о граница. Ма претерина. Бележини имам Несаи ко пиро сунен таро Ебу Саид el-Худри ради Аллаху таала анка Расул алейхи салату вассалам ке га најгоро мануш или мајбилачо мануштано мануш фасико кова укоини о Кур'ан ја наследини на джава пало лесере uputeni. Ja. Това хадиситано даиф. Ali дела до знање кај омануши борчу Кур'аните читини, узало два па на побитно и те керот бути пало Кур'ан. А мема кергјамо кова дерсија ко пистергена ке ме кадавто ми води
кај те укуинипе, те сиклоупе, e Allah e soru kitabi. Odolea o manuș penjari pire gospodarene. Penjari resero sobine, sifatia, tarul este reșujanava. E monda așa e o manuș te obujavini Allahe, jetinea, ubeđenja. Odajte ni budbari razliku možete obujavini Allahe Azza wa Jelle, a i sine jetin kodova. Pa i ta ni bari razlika vakerjam. O kako Allahe obujavini. Hem džanela sar hem sose. Hem razlika je okolekova obojavini Allahe tarone sa uadeti, a iar tano bar iar dotaro titnipa, iar bari loko e muslimansko atmosfera, a mai che naile baro džandi pataru islam. Pa i tani bari razlika. Manu și se legeam tipa im Allahe obojavini. Hem džanela sose hem sar. Pa i tano bud bitno. Dar razlika manu și koja je ke obojavini Allahe Azza wa Jelle tarone sa adeti. Ema kerjam kaj na ne ništa pošuka nego ljumanušte te proučiniti, izučiniti, sifljovo Kur'an i Allah isoro kenari. A gdje je čak neli pomigam, kaj bud alimijeva kerena, žao mange sako životo so kerjum, a najne vezaj Kur'ane. Žao mange sami rovakti so djum, ko bilo so na posvetim djum, e Kur'ane se. Vese, bud je bitno manuš, uzalo Kur'an so čitini, ki godine si klov, najbitno butitani, butite kerel, pa voles. Vajtano la kerjam, znači, ociltari objavu. Vajtano ociltari. Allah je objavio kitabi, pa volesti si naredben zabran, pa so se okitabili, pa je knjiga Ali, manušate sledinelno. Te lëmla kupiro životo sa navigacija. E navigacija i tani te kere buti padina. E navigacija ke ti dea po drumu, sar kaneva kaj te mađar kerea. Kuva ka te kuve, e klova, tari klove. Po Kur'ani da ja. Naredimi so te kerea zabranini, so starte duriove. Sar no ibn Omer, amin, bisiklova panđa jetija, hem ne bi džakani, nego bi ja čovak odla panđa jetija bi zadržinane, sa džina analem ki praksa, to este kera buti pa volende, a tek onda bisiklova ne panđa jetija. Čak prenosinite, kad tela pelafi staro, anduni generacija, ker ja buti pa u Kur'an, ma periside, maš karlende ashabija kola, Sura al-Beqara, ma seconca si prilela tvoji. Inače, da su baš sura al-Beqara zavisi na romanu, ma se duj, triban, še te završi? Si ashabija kola, ka se valaja, bud baro vreme te si klelba. Na kaj bugačko je sura. Nego kaj bi si klel neko borajetija, pa bi kerel buti palilende, pa henez bi si klel nevea verajetija. Mai mnogo. Panđa jetija siklova, a čova. Analim ki praksa, keraja buti pa olede, pa hene so. Neve panđa jetija siklova. Jer va kerjam, na ne hajrita rođan dipa. Ako buti pa nileste na kero, džabe maluše se tovele na džam sa rođan dipa, ako na nele ki praksa, od vađan dipa naprotiv, samo protiv leste kao olko su ljudi. Ka svodočin protiv leste. Ispravno čelo. Uši je da iskreno, ona neispravna. Oi buhilabe, va kergaf bile studenteni. Znači, buhilabe je taro halimija. Palo sto bio studenti aven kileste ki halka, oi buhilabe bi cikiri i bi vakeri samo 3 hadisija, em bi paldeni. No, ajde ušte na džantumek. Keren buti pala klar 3 hadisija, anem ki praksa, pa hajde amen pale kod drsi amen ki halka. Ne bi poguci kable, darutin hadisija. Jer na njegov cilj samo manušte si pljovte, kedel informacije, emo laki prevodi nešto durite čidel, te šparni, te čuti stran, so hajra poguti palo do ona čede. Pa o džandi pa pravaljen, o znanje,
Omna ne cilj. Na ne cilj o znanje o Džandipa. O Džandipa i tano sredstvo. Pa samo manuš te učini, te siklolo Džandipa. A te na kjera upalo Džandipa, Zajtano je varo musibeti. O Džandipa na njom manuš te siklole, pa te kjera suprotno tamo. Su si većina, uglavnom. Dobom šta siklona, pa onda suprotno je Džandipa se čere. Ova je tamo musibet, a je tamo, znači je varo problem. O manuš kakvite čitim ljume, manuš koja je sile Džandipa, taro je buti. Džaneda je buti, hem čerela suprotno, ta putja i sile po baru bjunahi, taro manuš koja najme Džandipa, taro dva kjere obogo. A mi kene razlika, taro manuš koja Džaneda na Džaneda. Pa valjam te siklova, hem borđi si jam te siklova. Ama od ova sredstvo, shvatite dijamo, Džandipa na ne cilj, nego Džandipa i tano sredstvo. Pa od ova sredstvo ti iskoristinate, a vađi kaj. Allah je skoro zadovoljstvo. Znači, manuš Džandipaja, a vela džiku Allah je skoro zadovoljstvo. Dobro. Pa kad gam kaj dva disi so pominjamlje ko imam Nesai, daif, ko te Rasul sama keri, najgoro manuš tamo kova so u Kur'ani u kujini, a na kerema buti pali veste. Nasledili lesere poruke kola u Kur'ani pe akirali. Tamam si o hadisi daif, ama si pravi ki obaveza je manušesili, kao manuš tamo borđi, te kerel buti palo pirođan i pakova, lesi obaveze. Penđardom Kur'ansko ajet, kaj je kupa manuša odredimi, koliko džehennemi. A kad je kilno koja strana di savija, su kirena tu mena kate. Tu men silno vlakova su naprotiva men u šukaru kutijem. Ja. Limada tekulune, mada la tefalu. So se jekva kerena odujto so. Kerena. Bajtu men doa suprotno talo doa Džandipa ko aj si. Jekva čerea odujto čerea. Imam Šenčak što više upozori ne. Mam kja buti, kja na džali, odvaj bjunahi. Prvo prilika tu i nanuti, tu od ova kere. Aj da nam usibet? Usibet? Oje. Aj musibet. Kva je opasno? Tačno. Opasno su se, a kja kupa manuša, koliko džehnem. Hem jasno kojem pučle, so kergen kumen so katanec. Amen siamo Allah so jekva kergam, a duito kergam. Jekva kergam, a duito so. Suprotno mare Džandipa se, kergam. To li se buti bitno manuš ova Džandipa su i sine, te kero buti pali vesti. U suprotno Džandipa ko protiv vesti. Oreka, stvari se garijek, kaj Ibn Mes'ud radijallahu ta'ala poškar kao keramati. Ibn Mes'ud radijallahu ta'ala makergagi hari. Tu men živinena ko vakti, ko vreme, kada i si but fakihija, but alimija, učenjakija, si kavde insani, a but hari si karije. Allah su kujnena, su četinena. Si slučaj kula slavena anglalki masa u narodu, emu kujnena tarojek da, na kena po deša etija, tarojek do, bizo teačko. A mla, Ibn Mes'ud obratini podulan do ne generacijate. Mla, tu men živinena po vreme kada je si but alimija, but si kavde, but džande, a mla, but hari si karija. Živinena po vakti kada omanuša pazinena po Allahe sere granice, a na pazinena bud po kirajetija. Mislim, na pazinena bud te si karen piro glaso koji pošuka po ujguni o Kur'ani kao ujguni. Nego živinena po vreme ko to manuša pazinena po bud ko Allahe sere granice.
A pohari pazinena so. Ko kiraetja mislini pe ti si kamen pire glasja, ti stakminen pe koj pošukar o Kur'ani kao koji. Kuna but hari tan okula so prosinena, a buti tan okula so dena, ulavena, deninena. Loma nuša dugo, lungo, o namazi këldinena, a o hudbe lengere i tane kratka, džumaki. O mamuša sledinena od ova so je objavimo, a na džana palo pire strastija ili pa šehavatija. Oj bin mesuda kao kjeri kvangune generacije. Ero lačeva ruka ti pase, Andresi baš sad sauna, mate su luđe mati. Spajna je to ti. Pa Ibn Mesud radi Allahu ta'ala anu bratini pe udlan gune generacija kjeva kjer gani ga klabuča. Ava guna šune, kavel vreme, najbitu strana, peta nije strana, ma petano vreme konen gorove, a puna kavel momenti ili vreme, kada puna kavel but karije, but manuša so u Kur'anu kujnena, a but harija alimija džande manuša. Maka pazinen ko kiraetija. Ker pena kiraetija misina te si kaven pe ko šužo u kuiba. O manuša ka pazinen ko kiraetija, ko šužo u kuiba, a ne te pazinen ko Allah esere granice. Bud ka ovel okula su ka prosinen, a hari okula su ka den. O manuša e hudbenca ka produžinen, a o namazi ka skratinen, pokratko kao ovo. Ka sledinen pire strastija, pire šehavatija, a na ka sledinen od ova se objavimo u kitabu. Ema kaj ta ni razlika maškar so? Duj generacije. Znači, angoli generacije ne sa suprotno tako. Za razlika je bito. Ma kavel vreme, kada bud karije kove, a bud hari faqihija, isla alimija, džande insana. Ora, gdje svako je učačitan u taro krasa. O monšaka pazinen ko kiraeti, a najte pazinen ko Allah je sred granice. Em sjedne. Dio monša najbolj su pazinena ko u koji niš karu kraju. Pa birina. Allah je Ramazanio pa vezu di karajeću karka je karija. Ama Bukhari pazina ko Allah je sred granice. Pa je tamo musi biti. Ako je but okula su ka prosinena, a Bukhari manuša okula su ka den. Sad te pinuje o Ibn Mesud. A Ibn Mesud na vačeri ništo pesta. Kaj tamo bud biti? Ibn Mesud nađe, ovo su koliko na odovi? Ovo šu ja. Kastar ka šurano gori? Taro Resuli alihi salatu wasalam. Ko manuša ka produžinen e hudbenca, tačno je, imam šal gdje palan. Uprave sahati nekad desini pisi, tu men džamije, men denaj, baj si džamije ko te o džemat, duj putišaj poputer avrijali si nego li Andrej. I si je sad ke džamije. I onda avelo imame, mu pravi sahati tu širine džemati. Mu si biti. I onda avela ko namazi, u alasa i na jatajna. Allahu. Ako do vreme o hudbe ide kratka, o namaze dugačka. Jer u cilje hudba kao nešto harni same poruke, da i bagodi po Allah, te podsjetinen po manuša, po ne savjeduće, kad i se i kajeti, mogu. Pa nastavimo Allah azza wa jalla, ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. A onda tu men palo dova i rangen tu men. A kada te vel, tano manuš ti irini pe nesto star, pire teloje, pire trupe. Ama ti irini pe pire trupea, a hem pire kalbe. To je stari un puta, taro kitabi. Onda Allah pa, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. A te na uvel, Allah je soro šukari pa, premalo tu men dehem ne soro rahmeti, te na uvel, šunen so bilo. Pazim, Allah je soro šukari pa, sad penena di savetani teuba. Allah je soro šukari pa, premalo robija i tani teuba.
Hadisa je pa oprost. A ki osnova šukaripata no kola so tu na zasluženje. Te del тут o Allahi nešto so tu na zasluženje od ova. Tako pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem niko tu menda po dženeti narete ko pire bučenca. Pa pušili pa zarem tu ja Resulullah pire devolinca najte koje. Ma wala ana ila أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمته. قال الله صلى الله عليه وسلم. وأن تكلمه أوصف الله استنتدل ما شكريبا حمبيرو رحمتي. سو شكريبا سو كلام تانو نشتو попутеро долеста со мен ту заслужина. Вај таму шукарипа. О шукарипа и попут него со ту ме заслужина. Jer ке основа сами заслужина со јага. Ки основа самен заслужина е јага. Ама ребученца. Ко судно диве не би нико амен да го спини, осим Аллахе се решукарипа, по Аллах и дела. Ама на дела по само. На дела по само дженети, него дела по буд. Дела по па на буд. Значи таро ле се решукар. И ако ки основа амен на заслужина е од ова. По Аллах обрачуни намен. Керламен хесапи пире шукарипа. Sa sua che dicerò men hesapi che vi obraciuniamo na mare bucența prema li le si ripravda niko ne bića ko dženeti džao. Allah je molinate obračuni men hesabite kerela men prema ole soro šukaripa a na prema li le si ripravda. Jer prema li pravda ki osnovaj dža nema prema lokana. Znači ولولا فضل الله عليكم ورحمته أتنا والله الله يسر شكري بام برما لطمن لسر رحمتي لكنتم من الخاسرين بيو من ترو كلاسو نشالجي بيو من ترو كلاسو يتانو пропастиме кола никад не би успинен тенорел сом الله يسر شكري بام لسو мамуш навалани Те мислини кај овко судњот дивека успини себе пеа кај овки дуња калдини постини. Но можеме ти кали пегоджата, нели? Ки основа бизу Аллахе сору шукарипа, не сору рахмети, на не ништа. На не ништа. Од вајта. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Тена овел, Аллахе сору шукарипа, хем сору. Lesoro rahmeti. Prema od tu men bi oven tarokola so našalđe. Tu men bi oven tarokola so upropastili. Să m-am șenti care pe gogeata aia. Subhon. Kaj si am? Am glave copor berșa. Kaj si am? Să avem bucea cergeama. Allah im kla po rahmeti, em digamen pesta šukaripa. Jer ko su vam diamen ovo dva s vami na zaslužina? Resu vanuši, resavla, o manuši, borđita no Allah te zahvalimi ko sva fojek, haline moment. Sugo te astarne, em zadovoljno te ovel leser odredba. Pa makar ko sam god do dva momente, do dva hali ko do resklale, ko leser je ača bičova na ne šukar. Nađane. نجانا والله جنة والله أعلم أنتم لا تعلمون والله جنتم لا نجانا الصلاة يقول شاهد بوتيتو من سونا مانجينا استخيري كدوا أبوتيكو أمر زيننا نجانا سوف كاي كولي سوغاراب يلا نسي تارو شكاري باهم تارو زحوالي باي الله أوروبو يتوبل زحوالنو الصلاة يقول هم الصلاة يخالي والله عز وجل Katika čuvala se izene, pa ti jasnagim така тема ти дженове кулкока наставина. Ова се стеко сабори, ва ахиру давана, алхамдулилlah, rabbil alamin.